tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
nehe jani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak dalam malam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Kondeng di tengah ya, boleh kita jalan ya. Namanya tadi. Belum hati dia. Ah, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sani dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayang ini urusan. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan bang.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
sejati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine, ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna. Raganadi nejani dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan meline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu, tresnane harapan. Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli. Mejani sapi buena sayang beli, kerasetan si teadi campuran dewek beli, nyakitin adi. Jani dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu, tresnane harapan. Nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli. Nejani sapi buena sayang beli, kerasetan si keadi campuran dewek beli, nyakitin adi. Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli. Mejani sapi buena sayang beli, kerasetan si keadi campuran dewek beli, nyakitin adi. Udang tusing
si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawan lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga yani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jastung lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka Tuhutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama uliang kasta iraga jani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jastung lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama melahang malu melajah bangsa kentawan pedang lemah
Pangtu sing elah, pangtu sing campah, pangtu sing paling carleak ojo lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu. Merasa genep nawan sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang segala niskala melahan mandra belikat bicara singkan di pesu bodoga. Segenep nawan sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara
petagih kal belian ulian susu uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngalih demen suargane akebyutan. Nanging sayang sing kok kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngalih demen suargane akebyutan. Nanging sayang sing kok kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip sing patiru belikan raga nanti di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se mau ngeleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane katrima ring sisen hidayan pramekawi Sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip sing patiru belikan raga nadi di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi katrima ring sisen hidayan pramekawi.
Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Loh, kapain malu ketemu lo? Apa buen macumbu rayu? Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebayi sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis
gebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga dua dipertemukan, nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.